Дарон шпиртин влезли. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας αξίωνε μας στην παρουσία Του, Ефαλгарен зодите на денесует именно μέσα презенцията στην ти, εκκλησία του Χριστού, бранда на хижне Христи, γνωστήλος και δρόμο της αληθείας. шпила де рея съвъртетас. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού αισθανόμαστε ασφαλείς. Бранда на хижне Христи гневи да сигурува. Γιατί απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου μας, След се шигьори презенца на Θεός Перандис, είναι μαζί μας, зодиаш мене, ο λόγος τον οποίο μας χαρίζει ο Κύριος, фиала ки аи на дурон, τρέφει τις ψυχές μας. ушен шпирдатан. Είναι ευλογία Θεού το ότι είμαστε στην εκκλησία του Χριστού. Еш бе ки мимат именно хижне Христи. Και πρέπει πάντοτε να είμαστε στην εκκλησία του Χριστού, Де дуат и гидмон именно хижне Христи. για να ακούμε όλα αυτά τα οποία έχει ο Κύριος να μας πει. Και το δεγιόιμ το κοίτα το και έικα πρεγατήτω πριν. Όταν είμαστε στην εκκλησία τα ξεχνάμε όλα. Κουριέμι με κρίση αρρώει και γήθα. Ξεχνάμε τα πάντα. Αρρώει και τσκά. Μόνο που βλέπουμε είναι το Χριστό και το πρόσωπό του. Видме ли ще бъдем в фигура Христи, да Христи. Όπως είπε ο αδερφός ο Σπύρος, Си става Спирова, ένα θα ζητώ από τον Κύριο, το πάντα θα ζητώ. не где да го да 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 го гитмон, Να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου, то баной гитмон што ти зоти, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου και να θεωρώ το πρόσωπο αυτού. те клиен те баной на што бинети да што е Είναι фигура ο ти. Χριστός μας αυτή την ώρα αυτή, Като ми да знаеш Христи влезе. όπου είναι δύο-τρεις συνδυμένοι στο όνομά μου και είμαι και εγώ μέσα σε αυτόν. От био да трем био не ти, а ту имаме да ум да си што Και αυτό зоти. είναι πράγματι να λογιστούμε, Да не чов се дуаме да върте да να бекоани, πιστέψουμε ότι ο Κύριος είναι εδώ. да бесоните зодеш ту да ни. Στην αρχή της Χριστός μου, На филир да бесими тим, δεν έφτιαχνα το σπίτι μου εκεί πέρα, στην άλλη μου. кор ун въртоеш што пинтиме, Ζητούσα έναν άνθρωπο ας πούμε, για να μπορέσει να με βοηθήσει ας πούμε, σε αυτό. и фаж ни риу ќе тоа мандимон те и пун. Γιατί φοβόμουν τους ανθρώπους, Се цеша фрик нерзи. πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, πώς θα το κάνουν αυτό. Svi mund ta bëjnë këtë në të ndërtimin. Εγώ πήγαινα στην εκκλησία και να πηγαίνω στον Χριστό, στην εκκλησία του Χριστού. Unë shkoja në kishë, vjen në kishën e Krishtit, Δεν είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με αυτό. dhe nuk kisha shumë kohë të merresha me shtëpinë. Είπα σε έναν αδερφό στην Νίκαια, λέω ας πούμε έτσι και έτσι, λέω, θα Dhe κάνω. i thash një vllai në Nikë që kështu kështu, Μου λέγω δεν ασχολούμαι, λέω αυτά τα πράγματα τώρα λέει, γιατί είναι στη σύνταξη, λέει δεν ασχολούμαι. më tha i vllai që unë tani jam në pension dhe nuk merrem me këto punë, Αλλά ξέρω κάποιον που θα σας συστήσω. por ditë ke që do ta do të them. Δεν είναι χριστιανό, λέω να όμως θα σε βοηθήσει. Më tha që nuk është krishterë, por do të ndihmojë. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος εκεί Dhe kështu erdhi ai njeriu και άρχισε να εργάζεται μέσα σε αυτή την οικοδομή. dhe filloi të ndërtonte atë ndërtesën time. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω από την Νίκαια να πάω στον άλλη μου για να τον βλέπω. Sepse unë nuk mund të shkoja nga Nikja dhe tek vendet e ku bëj shtëpia. Αυτός όμως από την μέρα που άρχισε να δουλεύει στο χώρο αυτό, Por ai njeriu nga dita që filloi të punonte atje, άρχισε να αισθάνεται κάτι πολύ σημαντικό. filloi të ndjente diçka shumë të rëndësishme. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Nuk mundi ta kuptonte Έστειλε λοιπόν τη γυναίκα του να φτιάξει τα πόδια έτσι να. dhe ai dërgoi gruan e tij që të tek unë tek zyra ime të rregullonte vendet e saj. Ήρθε η γυναίκα του λοιπόν στο ιατρείο, Erdhi ajo gruaja tek unë, η γυναίκα η οποία ήταν κοσμικότατη, një grua e cila ishte nga bota, με τα παντελόνια της, με τα αντισήματά της, me veshin e saj, me pantallona, me lyrin e saj, και όπως δούλευα εκεί την ώρα, με παίρνει ένας αδερφός από τη Βούλα τηλέφωνο. dhe ndërkohë që punoja mbi vendet e saj, më mori një vlla nga Vula në telefon. Λέει αδερφέ μου, η κόρη μου δεν έχει φορέσει ποτέ λέει, που στάνει όλο παντελόνια. Θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού. Dhe i thotë ai vllai që vajza ime nuk ka veshur kurrë të fustan dhe do të vijë të bëjë fjalën e Ο Zotit. Στάνη δεν έχει φορέσει ποτέ της. Πώς θα έρθει. Dhe nuk ka veshur kurrë tha fustan, si mund të vijë në kish? Να έρθει με το παντελόνι. Dhe i thashë të vinë pantallona, Γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. sepse ai që ndryshon zemrën e njerëzve të Zotit, Ήταν να γεννηθεί, θα πρέπει να το βλέπει. dhe kur të ta rilindi Zoti do të ndryshoj këto. Και άκουγε αυτή δίπλα και μου λέει, σε αλήθεια μου λέει, Dhe ajo që pacientja më dëgjonte dhe më tha që kjo është e vërtet, παντελόνια λέει στην εκκλησία. është e vërtet me pantallona në kish. Το κορίτσι μου, ο Κύριος ήταν να δημιουργήσει τη ζωή του ανθρώπου, θα δώσει όλα. Dhe i tha që në qoftë se Zoti kur të veprojë në zemrën e njeriu do ta ndryshojë diçka, Και δεν θέλει ο άνθρωπος να βλέπει πλέον σε αυτά, αλλά σε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει ο άνθρωπος να βλέπει σε αυτά, αλλά σε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. dhe nuk do njeriu të shikojë tek ato që e shkon, por tek ato që do Zoti të shikojë. Λέει θέλω να έρθω κι εγώ. Dhe ajo më tha që duhet të vi dhe unë. Πήρε λοιπόν ήρθε στο σπίτι με τον άντρα της, Erdhi tek shtëpia ime bashkë me burrin e saj, και ένας αδερφός ας πούμε τη γυναίκα, δεξιά του να είμαστε, erdhi një vëlla bashkë me nusën e tij, ishin 6 veta, και αρχίσαμε να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού. dhe fillon të lexonin fjalën e Zotit. Και διάβασα αυτό που βλέπουμε 2-3 συνδυμένες στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εδώ μέσω αυτών. Edhe lexova atje ku thot ku 2 dhe 3 mblidhen në emrin tim, aty jam edhe unë disjush. Και είπα αυτή η γυναίκα, λέει, είναι εδώ ο Χριστός. Dhe ajo gruaja pyeti, a është këtu Zoti? Λέω που είναι 2-3 συνδυμένες στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εδώ μέσω αυτών. Dhe i thash, ku 2 dhe 3 mblidhen në emrin tim, aty jam unë thot Zoti. Για τον Χριστό δεν είμαστε εδώ.
Προκρίστηνο και είναι Για του. να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Είμαστε εδώ. Και το πιο ήθελε ζώτη, και είναι Είναι εδώ του. ο Κύριος. Άσχο του ζώτη. Είναι εδώ μου λέει ο Χριστός. Δεν τότε άσχο του Χριστή. Λέω, θέλεις να το διαπιστώσω ότι είναι πράγματι εδώ ο Κύριος. Δεν φας το με το τα βερτετώσει άσχο. Λέει ναι. Μα θα πω. Εγώ να πεις και να πεις κύριε αν είσαι εδώ θέλω να πεις και να με Το επισκεφτείς. ούλεμ είναι γιούνι, δεν το τυθώσει, είναι πιο σε εκτός του, το δείτε να ζητώσει. Θέλω να συμφωνήσω κι εγώ. Δώτα τα νιώδα ούλου. Γονατίσαμε, όχι μετά από λίγο. Ούλεμ είναι γιούνι, δεν Τι έγινε, ο Χριστιανός δεν δεν το πάκα έτσι το διαζώτη. σκοτωθίεψε να φωνάζει αλληλούια. Αλλά εγώ γρήγορα το αρλάτ πάρει να σάτε τεφερίστε. Ο άντρας με κοίταζε, Aí μπορεί να μου σηκώνται. λέω μου φοβάσαι είναι σε καλά χέρια. Δεν υπάρχει μοσκή φρίξη, δεν το άρτε σίγουρα. Όταν σηκώθηκε μα ξαναπέλια δυο. Δεν κουρογρίδem την αλούτια, θέλω να πριδιαφώνω Άλλαξε η πίσω. ζωή της εντελώς. Γιατί σαν το σόι κιλπερχίλ. Να είναι ο κτίσμα Χριστό Ιησούα. Που μπαίνει γιατί ρέν να κρίσουν Ιησούς. Ο Κύριος είναι εδώ, αδελφοί. Ζώδια στούβες. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε δηλαδή αυτό το λόγο που ακούμε, να τον γνωρίσουμε πράγματι είναι αληθινός. Nuk duhet që këtë fjalë që ne themi ta njohim me të vërtetë është e vërtetë. Και να ζητήσουμε από τον Κύριο αυτό το οποίο έχουμε anάγκη. Nuk duhet të kërkojmë nga Zoti atë që kemi nevojë. Αφού είναι εδώ ο Κύριος. Zoti është këtu tani. Πρώτος από όλους μας έρχεται ο Χριστός μας. I pari që vjen para nesh është Krishti. Γιατί έρχεται για να μας ευλογήσει. Pse vjen? Që të na bekojë. Ο λόγος του διαπνέματος Αγίου κηρύττεται Fjala predikohet nga fryma e shenjtë και γύρει στις καρδιές μας. dhe prek zemrat tona. Μας τελευταίες ημέρες ο Κύριος έρχεται, αδελφοί. Jemi në orët e fundit dhe Zoti po Πρέπει vjen να dhe προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό με τη χάρη του. duhet ta kemi kujdes dhe me erën e Zotit. Ο Κύριος θέλει να πάμε κοντά του, Zoti do të vëmë afër tij. να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Të jetojmë në përjetësim me Αλλά të. και εμείς πρέπει να πάρουμε τα σοβαρά του λόγου του. Dhe duhet ta marrim me fjalën e Zotit, duhet ta marrim seriozisht. Ο Πέτρος, Πέτρη. ο Πέτρος ρωτήθηκε, τον ρώτησε ο Κύριος τον Πέτρο, Kur e pyeti Zoti Pjetrin, αγαπάς με περισσότερον τούτο. më do më shumë se gjithçka. Γιατί? Pse? Γιατί τρίτη φορά που εμφανίζεται ο Κύριος αναισθημένος αυτόν, Sepse 3 herë ju shfaq Zoti και e στους tij μαθητάς lindur του, δόξα τω Θεώ, dhe bishepëve të tij και ο Κύριος και ο Πέτρος λέει πάω να αλλιεύσω. dhe Zoti dhe Pjetri tha do shkoj të peshkoj. Τρίτη φορά Hera e tretë, ανασταίνεται ο Κύριος, ringjallet Krishti συναντημένος σε ένα δωμάτιο, dhe ata ishin të fshehur në një dhomë ήρθε ο Κύριος ανάμεσά τους, dhe Zoti vjen midis tyre του έδωσε μια ευλογία με dhe u tha një Χριστό, bekim το λάμπτε πνεύμα Άγιο. dhe u tha atyre ndeni frymën e shenjtë. Μετά έρχεται ο Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν μεταξύ αυτών. Dhe aty vjen Thomai i cili mungonte herën e parë, Του είπαν Θωμά είδαμε τον Κύριο. i than Thoma ne pam Zotin, Ο Θωμάς λέει: εγώ αν δεν βάλω το δάχτυλο μου τον τύπο, τον ίνο και την παλάμη στην πλευρά του, πιστεύω ότι είναι πραγματικά αναισθημένος. dhe Thomai thotë nëse nuk vëgishtin tim tek vrima e gozhve dhe tek vendi ku e çkuan me eshku nuk besoj. Αλλά αυτό το Θωμά είδε τον Κύριο, τον έκανε να σταθεί με τους άλλους μαθητάς. Po ky e bëri Thoma që ai ishte bashkë me dishepujt e tij, Την të δεύτερη tjerë, Κυριακή έρχεται πάλι ο Κύριος και ο Θωμάς dhe ήταν- erën e dytë vjen Zoti dhe aty ishte Thomai, και ο Θωμάς ήταν μαζί τους. dhe Thomai ishte bashkë me ta. Και ο Κύριος και του λέει: Θωμά, έλα εδώ. Dhe Zoti thotë Thomai ta dhe këtu, Βάλε το δάχτυλο στον τύπο των ίνων, vere kishtin tek vrimat e gozhve, παλάμη στην πλευρά μου, vere këtu në brinj, και είναι ο άπιστος απιστός. dhe mos u bëj mosbesues, po besnik. Και έκανε και ο Θωμάς και ο Κύριος και ο Θεός. Dhe Thomai të thotë Zoti im dhe Perëndia im. Δεύτερη φορά φανερώνει το Κύριος αναισθημένος μαθητάς του. Era e dytë që Zoti shfaqet bishepujve, Την τρίτη φορά φανερώνει στη κοιλάδα στη λίμνη της Τιβεριάδας. dhe erën e tretë Zoti shfaqet te limi i Tiberiadës. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, Pietri, Gjoni dhe Jakobi, ο Θωμάς, Thomai, ο Ναθαναήλ, Nathanaeli δύο ακόμα άλλοι, dhe dy të tjerë, μαζί με τον Πέτρο, bashkë me Pietrin, και λέει ο Πέτρος πάω να αλλιεύσω. dhe Pietri thotë që shkoj të peshkoj. Πώς αδερφέ μου, Po ku vetë o vëlla? και είναι αναισθημένος. Zoti është i ringjallur. Έχετε να σε δει, να σε Vjen që të μιλήσει, shikojë, do të να σε flasë, ευλογήσει. do të bekoj. Πάω να αλλιεύσω. Shkoj të peshkoj. Το παρασύρονται και οι άλλοι. Και Dhe bashkë me të shkojnë dhe të tjerë. ερχόμαστε με σένα. Vinë me ty, thamë. Είχαν εκείνο το βράδυ, δεν πιάσαν απολύτως τίποτα. Dhe shkuan bashkë me Pietrin dhe atë natë nuk zuna asgjë. Το πρωί ποιος περίπου είναι σαν Αγγελ Δόξα. Dhe në mëngjes Zoti pris atje në Bregdet. Φωνάζει, παιδιά, λέει, έχετε τίποτα σφάγιο. Dhe u thotë atyre keni diçka për të ngrënë. Δεν έχουμε τίποτα, λέει. Dhe ata i tha nuk kemi asgjë. Ρίξτε στα δεξιά του πλοίου. Dhe i thotë hidheni rrjetën të djathtën tuaj. Ρίξαν τα δεξιά του πλοίου 153 ψάρια μεγάλα. Dhe hodhën rrjetën të djathtë dhe zunë 153 peshë. Συνάντηση ο Κύριος είναι. Dhe thanë Zoti është. Που είπε ότι είναι ο Κύριος. Dëgjon Pietri që është Zoti Πέφτει γυμνός καθώς ήταν. dhe ashtu ishte lakuriq, Έβαλε ένα πέντημα επάνω και vuri një ψηφίσαν. rrobë mbi trupin e tij Και βγήκαν στον Αγιαλό. dhe dolën aty në Bregdet.
Έχει όλα έτοιμα ο Κύριος. Δε Ζώτη κείστε δίδα κάτι. Ανθρακιά, Το ζιάρι, το έχει το ψωμί, μπούκουν, το ψάρι, πέσκουν, ελάτε να γεμάτιστε. δε θα έρθει ήταν η τχάνη. Πάγανε, χορτάσανε. Έγκραν, γκόπαν, Ο Κύριος στον Πέτρο, Πέτρο αγαπάς με περισσότερο τούτο. δε Ζώτη θот Πέτρι με τον σου σε κτογιάρα. Ο Κύριος μας ρωτά μας αγαπάτε περισσότερο τούτο. Δε Ζώτη να πει με τον σου σε κτογιάρα. Τα ψάρια, Να σου σε πέσει. τα καράβια σας, Σε ανία τουέα, από ό,τι έχετε περισσότερο με αγαπάς. γαγισχάκι κίνη με τον σου. Κύριε, λέξε ότι σε αγαπώ. Δε Πέτρι θот ο Ζώτη δίκη με τον τουά. Βόσκε τα αρνία μου. Εδώ ουσιαίοι τελετεμία. Δεύτερη φορά, Κύριε. Πέτρο, για να μ' αγαπάς. Πιο προσδοτήρ Ζώτη με το Πέτρο μου σου σε κτογιάρα. Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Δε Πέτρι θот ο Ζώτη δίκη με τον τουά. Βόσκε τα πρόβατά μου. Ζώτη θot ουσιαίοι τελετεμία. Τρίτη φορά, Πέτρο, Έρνε τρέτε πιότ. αγαπάς περισσότερο τούτο. Με τον σου σε κτογιάρα. Κύριε, λυπήθηκε ο Πέτρος. Δε Πέτρι ομορζίτ. Συγνωρείς τα πάντα, συγνωρείς ότι σε αγαπώ. Δε Πέτρι θot τι διγισχά, τι δίκη με τον τουά. Και σου λέω που του λέει ο Κύριος όπου λέει όταν ήσουν νέος πήγαινες όπου ήθελες. Δε Ζώτη θot και κούρισε η ρίσκο έχω τον τόε. Του λέει αν θα σε φέρνω εκεί που δεν θέλεις. Όπου το πλάγι το τσόνα τι κουτίνου μπτό. Και τον φανέλων ποιο θα είναι, θα δόξα στο Θεό. Δε η τρεγόια τι είναι σφαρτζέ και Πέτρι το δίστε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αδερφοί. Το γέρα αν γέρα σου τον ανσίσμε βέβαια. Ο Κύριος μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ζώτη να καθαρίδουν και τα αντίκτυματα. Ποιος αγαπάει τον πατέρα, η μητέρα, το μου δεν άξιος μαθίζει. Ζώτη θότι κουρδόμου σουν μπαμπ ναν μότρον σουν σε έναν πέσει δέι προμού. Ποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτή στον κόσμο αυτόν, τη ζωή του στον κόσμο αυτόν. Πώς αυτό. Ποιος θέλει να σώσει τη ζωή του στον κόσμο αυτόν, Κουρδό του φυτό γιατί είναι το μπότ, θα την απολέσει. μπρό τα χούντια τα. Και ποιος απολέσει τη ζωή του για μένα, Δε κουρδό τα χούντια γιατί τι προμούα, και τη βασιλεία μου, παραβερτέν και τι είναι. στον αιώνιο θα τη διαφυλάξει. Γιατί πρίσμη κάνουμε δωρουά. Θα τον πιάνω στον όλο τον κόσμο και δεις και στην βασιλική ψυχή αυτού, Σφάρ το φυτό ιερίων και όσο έχει το φυτό τον μπες σπίχνετή. και θα ωφεληθεί ο άνθρωπος. Σφάρ λεβερτή εδώ και ιερίου. Ωφεληθούμε τίποτα. Το κένει λεβερτή. Αλληλούια. Αλληλούια. Ο Κύριος μας κάλεσε για να γνωρίσουμε την αλήθεια και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ζώτη να θερίδει και νιώει ματέρε διετών πρεσί μετέρ. Και αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε. Δεκτό του ότι κουπτόινε. Να δώσουμε την καρδιά μας εξ ολοκλήρου στον Κύριο. Και αγιά την ζάμνου τον τεγίδ ζώτη. Αρχίσαμε τον Κύριο να τελειώσουμε έντοξα με το Χριστό. Εφηρούαμε γιατί με ζώτη τα μπαρόν με λαμπή με ζώτη. Ο Κύριος μας έκανε τη χάρη να μας καλέσει. Ζώτη περγύρ και είναι τα νιώιμα. Ξέρουμε ότι είμαστε καταχάριστες στους μας. Αυτό δεν Δεν είναι είναι δίν το και δώρο. γέμι γαΐρι στο κουβό. Νου πες γανέ. Προγνωρισμένοι του Κυρίου είναι αυτά. Γέμι νιώργα ζώτη. Μας γνώρισε προκαταβολής κόσμο ο Χριστός. Να νιώ ζώτη πάρασε κρυώνται πότο. Όσο προγνώρισε τούτους και κάλεσε, Ατά και η νιώ δε η φερίτη. όσο κάλεσε τους και δικαίωσε, Ατά και η φερίτη δε η ντρετσόη. όσο δικαίωσε τους και δόξασε. Ατά και η ντρετσόη δε η λαμπδρόη. Καλεί ο Κύριος αδερφοί τον Ζώτη φερέτ βέζα. Δια του Ηλία, καλεί ας πούμε τον δια του Ηλία του προφήτη, Γα προφέτη Ηλία. καλεί Τον Ελισέ. τον Ελισέ. Όχι, με τον Ελισέ. Δόξα τω Θεώ. Φερείται Ελισέον ζώτη βάς προφέτη Ηλία. Και πηγαίνει ο Ηλίας να δει τον Ελισέ. Δεσχόν Ηλία πρωτογεία του Ελισέν. Ο Ελισέ είναι ένας γεωκτήμονας. Ελισέο έσνη τον τόρ νάρα. Έχει 12 ζεύγη γόνου. Καλδούν το διέτ πέμπτε. το οποίο οργώνει τα χωράφια του Με τα σίλα το που το έκανε τι. και έρχεται τον πλησιάζει ο Ελισέ, ο Ηλίας Δε η αφρόητη Ηλία. και πέταξε τη μυρωδία πάνω του μέσα σε μια στιγμή. Δε όδιατ μαντέλνε τι. Και αφήνει τα δόντια του Δε ηλέα το δέμα. και λέει πάνω να μου χαιρετήσουν τους δικούς μου και έχουμε λέμε κοντά σου. Δε η θότσι το σκόιτ πασοντές τα μήντα το λίτον διέξι. Έφτιαξε μια περιουσία ολόκληρη. Εδα ηλάνη πασούρη το μάδα βέβαια. 24 πόδια. Μιζ δεκάταρ δέμα. Γεωκτήμονας. Είστε η πάσο και είστε πασουρή. Κατάλαβε τον καλή ο Κύριος για την Ηλία. Μυρ πω εκοπτώ και εφερεί σε ζώτη να περνιέται Και είναι Ηλίας. η τηρέτη του Ηλία. Δε ιουβέσου μπετόρ Ηλίας. Τι έκανε. Δε σφαρβέρει. Περνούσε μια λεκάνη με νερό για να πνέει τα χέρια του Ηλία. Α εμπούστε η λεγέν με ούιδη ελάντε δούαρτ Ηλίας. Και ακολούθησε τον Ηλία. Δόχη Ηλίαν. Ο Ηλίας του λέει, κάτσε εδώ, του λέει, γιατί εγώ πηγαίνω λίγο στη Βεθήνη.
Dhe Ilia i tha që rrit tu tani se unë do shkoj në Bethil. Ζει Κύριος και ζει ψυχής μαζί σου θα έρθω. Jeton Zoti, jeton shpirti tim edhe unë do të jem bashkë me ty. Thot. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, γη των προφητών, οι οποίοι πράγματι και αυτοί ξέρουν τον λόγο του Θεού. Aty kishte edhe të tjerë që dinin fjalën e Zotit, Του να ξέρει ότι ο Κύριος σε παραλαμβάνει, λέει του Κυρίου σου πάνω στη κεφαλή σου. edhe thanë me dilti që Zoti do rrëmbej zotërin tanë. Το ξέρω, λέει σιωπάτε. E di, tha dhe mos flisni. Αλλά από αυτούς κανένας δεν ακολουθεί. Por nga ata asnjëri nuk e ndoqi. Λέω, λες κάτι του λέει, γιατί εγώ θα πάω στην Ιεριχώ. Dhe Ilia thotë rini këtu do shkoj në Jericho. Ζει Κύριος και ζει ψυχής σου μαζί σου θα έρθω. Jeton Zoti, jeton shpirti im bashkë me ty do vi. Edhe në Jericho. Πήγαινε στην Ιεριχώ μαζί του. Dhe shkon në Jericho bashkë me Εκεί Ilia. των προφητών, ξέρεις ότι ο Κύριος παραλαμβάνει τον Κύριο σου πάνω στη Dhe κεφαλή aty σου. disa profetit thonë, di që Zoti do rrëmbej zotërin tanë. Το ξέρω, λέει σιωπάτε. E di, thotë, por mos flisni. Αλλά κανένας δεν ακολουθεί από αυτούς. Por edhe nga ata asnjëri nuk e ndoqi. Η σημασία είναι ότι ακούμε το λόγο του Θεού, ακούμε το λόγο του Κυρίου. Ka rëndësi kjo vëllezër, e dëgjoj fjalën e Zotit, e ndjeki fjalën e Zotit. Να είμαστε στην αλήθεια του Θεού. Jemi në të vërtetën e Zotit. Κάνουμε το θέλημα του E Κυρίου. bëjmë vullnetin e Zotit. Τρίτη φορά. Κάτσε Πέρα να τρέχει. Ελία, γιατί εγώ θα πάω στον Ιορδάνη. I thotë Eliseut, rri këtu dhe unë do shkojnë në Jordan. Ζει Κύριος και ζει ψυχής σου μαζί σου θα έρθει. Jeton Zoti, jeton shpirti im bashkë me ty do vi. Φτάσανε μπροστά στον Ιορδάνη, Vajtën aty afër Jordanit, χτύπησαν με τη μελωτή του Ηλία στον Ιορδάνη, hipisen goditën e mantellën e tij Jordanin Elia, ανοίξαν τα ύδατα και πέρασαν u διεξόδους. hapën ujëra dhe ata kaluan. Ευχαριστούμε τον Θεό. E falenderoj Zotin. Έξω οι άλλοι, οι γη των προφητών παρακολουθούν. Παρακολουθούν. Djemtë e profetë ndjekin, Κανένας όμως δεν πάει κοντά. asnjëri nga ata nuk erdhi afër. Και του λέει ο Ηλίας, Dhe i thotë Ilia, τι θέλει να σου κάνω πριν να αναλυθώ, çfarë do të bëj për ty para se të rrëmbem? την πλασία μερίδα του πνεύματός του. Dy fishën e frymës tënde. Σκληρό πράγμα ζήτησε. Kërkove thotë diçka shumë të vështirë. Αλλά με δεις αναλαμβανόμενο θα γίνει σε σένα. Por në qoftë se do më shikoj duke u rrëmbyer, ajo do ndodhi tek ty. Ο Κύριος λέει, θα ζητούν τα καλύτερα χαρίσματα Dhe Zoti na thotë kërkoni dhuntit më të mira και την περαίουσα οδόν σας δικτύο. dhe unë do të tregoj rrugën më të mirë. Να φαβορητήν λέω προς τους πάντες. Te Korintas e 1, flet apostolët parë. Για το της αγάπης. Rruga e dashurisë Δεν περπατάνε μαζί. duhet të ecim bashkë me të. Έρχεται μια άμαξα πυρός με τους οίκους πυρός. Vjen një makinë zjarri Και παίρνει πάνω το κεφάλι του Ηλία, τον Ελισέ, τον Ηλία. dhe merr lart profetin Elia. Σύντης τι απολαμβάνει να τους αυτός. Και αρχίζει να φωνάζει. Τι απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτός την ώρα αυτή. Çfarë shijon ai njeriu në atë çast? Τι έχει ο Κύριος να δώσει στον άνθρωπο που τον ακολουθεί. Çfarë ka Zoti për dhënë të njeriu që e Φοβερά ndjek? πράγματα, φοβερά πράγματα. Gjëra të mrekullueshme, mrekullueshme. Φωνάζει, άμαξα του, άμαξα του. Dhe i tharet Το Ισραήλ και επικών αυτού. makina e zjarrt, makina e zjarrt. Από τον Ηλία τι έμεινε, Nga Elia çfarë ngeli? μόνο η μιλωτή του. Vetëm manteli. Πήρε τη μιλωτή του. E mirë Eliseu atë, Στέκεται μπροστά στον Ιορδάνη. qëndron përpara lumit Jordan, Σηκώνει τη μιλωτή και τη λέει, e nxjerr e ngre πού είναι ο Θεός του dhe Ηλία. thot ku është Zoti i Ilias Ανοίγει ο Ιορδάνης. dhe hapet lumi Jordan. Πέρασε ο διεξήρας. Dhe ai kalojnë në të thatë. Και είπαν όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπαν από μακριά, Dhe thanë të gjithë ata që shikonin nga larg, το πνεύμα του Ηλία επάχθηκε από τον Ελισέα. thanë që fryma e Elias u qëndroi mbi Elisen. Η μεγάλη σημασία είναι να πάρει το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Dhe shumë e rëndësishme të kemi frymën e Zotit brenda nesh. Και το πνεύμα του Θεού να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Dhe vullneti i Perëndisë të bëjmë fryma e Perëndisë do të bëjmë vullnetin e Zotit jetën Το tonë. πνεύμα του Άγιου μας αναλώνει όλη την αλήθεια. Fryma e shenjtë është ajo që na zbulon të Είναι gjithë ο λόγος του vërtetën. Θεού ο Dhe e Χριστός. vërteta është fjala e Perëndisë është vetë Jezusi Krishti. Ακολουθήσουμε τον Κύριο. Të ndjekim Zotin. Το πνεύμα του Ηλία επάχθηκε από τον Ελισέα. Fryma e Elias qëndroi me paqe në brenda Elises. Όλους αυτούς όμως κανένας δεν ακολούθησε. Dhe nga të gjithë ata asnjëri nuk e ndoqi. Μάλιστα του είπαν να στείλουμε λέει, 50 ανθρώπους που έχουν δηλαδή, δυνατούς λέει, να ψάξουν και να βρουν λέει, τα πάνω στα όρια και σκυλάδες, μπας και τον πέταξε λέει. Το Dhe i πνεύμα thanë që λέει, të dërgojmë gati se kanë 50 vrarë. veta, të kërkojmë trupin e Elias mbase humbjen për shkëmbin, për ότι τι plymë, είπανε, dhe dëgjoni çfarë thanë. μη στείλετε λέει. E i thotë mos Και dërgoni, επιμέναν να ata στείλετε. të më ngulin, Στείλτε. të dërgojmë. Ψάχνουν να βρουν τον Ηλία. Dhe kërkonin të gjenë Elian, Με τον Ηλία σαν πάμε στην αγκαλιά του Κύριου. ose Elia ishte në kratë e Perëndisë. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να κάνει το έργο του Θεού. Dhe ky njeriu do të bëj veprën e Ο Zotit. Κύριος είναι να τον υπηρετήσουμε απευθείας. Zoti doi të shërbejnë Ο për κόσμος χάνει. bota humbet. Βλέπουμε τον κόσμο στην κατάστασή του. Shikoni botën në çfarë Θέλει gjendje μας ο ndodhet. Κύριος. Στη 1979,
τρίτο κεφάλαιο του Πέτρο Επιστολή, tek Pietri 2, capitolul 3, το 11 από το 14. nga 11 deri te 14. Pietri 2, capitolul 3, 11 deri 14. Në qoftë se pra të gjitha këto gjëra do të shpërben sa e shenjtë e perëndishme duhet të jetë atëherë cila juaj, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qiejt marrin flak dhe do shpërblen dhe elementet e konsumuara nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne sipas premtimit të tij presim qiej të rinj dhe tokë të re në të cilën banon drejtësia. Prandaj të dashur duke i pritur këto gjëra, jeni të zellshëm dhe jeni përpara tij të pa përlyer dhe të paqërtueshëm në paqe. Γνωρίζουμε ότι πάντα τα θα διαργείονται. Dhe shkojmë që gjitha këto do marrin fund. Η γη και τα σέλφη και τα νητσέλα θα κατακαούν. Të gjitha gjërat do vijen do marrin flak. Είναι μια υπόσχεση από τον Κύριο. Ky është një premtim nga Zoti. Νιώσουν ενός και η νέα γη προσμένουν που δικαιοσύνη θα δικαιεί. Ne presim qiej të ri dhe tokë të re, Και αν në cilën προσμένουμε τους νέους ενός και τη νέα γη aty πρέπει është drejtësia e Perëndisë. τι πρέπει να είστε εσείς. Cilët jeni ju Zot? Πάντα αυτά τα διαλύονται ότι πρέπει να είστε εσείς. Nëse gjitha këto shkatërrohen dhe shëmben, Ποιοι είναι εσείς, εμείς είμαστε αδελφοί. cilët jeni ju, ne jemi Τα ata. παιδιά του Θεού. Fëmijët e Zotit. Ποιοι πρέπει να συμπολείτε με άγιο και ευσέβεια. Πολύτε με άγιο και ευσέβεια. Συμπολείτε με άγιο και ευσέβεια. Që jemi Πολύτε με. Të zgjetur. jemi të zgjedhur, të zgjedhur. Πολύτε με άγιο και ευσέβεια. Jemi të zgjedhur dhe të shenjtë Πολύτε με όμως δεν το στοιχείο στον ουρανό. dhe jeta nuk është punë tokë për në qiell, Όπου προσμένει τον Ιησού Χριστό τον nga Κύριο. ndej që presim të ardhmën e Zotit tonë Jezus Krisht. Αν τα σχηματίσετε το σώμα αυτό του Që ταπείνωσης, do të shndërroj këto trupa tanë të θα του prishëm κάνει σώμα και το σύσσωμα θα του κάνει σύμμορφο με την εικόνα της σώματος αυτού. dhe do t'i shndërroj dhe do t'i bëj ashtu siç është trupi i tij, Με την οποία δύναμη ο Κύριος δίνει να κάνει τα πάντα. nëpërmjet të cilës Zoti mund të bëjë gjithçka. Καθώς φορέσαμε την εικόνα του γλυκού, θα φορέσουμε την εικόνα του υπουρανίου. Dhe ashtu siç kemi vesh këto trup të prishëm, do veshim Προσχήνισε të από το trupin Θεό, e paprishëm. προσχήνισε από το Θεό. Këto janë premtimet dhëna nga Zoti. Πολύτε μάμα να το πιστεύουμε αυτό. E besojmë kaq që Πολύτε μάμα στον ουρανό. Amin. falënderojmë Zotin. Λογιμά το όνομα του Κύριου μας. Lavdien dhe Zotit. Πολύτε μάγιο και ευσέβεια. Ξέρετε τι σημαίνει ευσέβεια. E dim çfarë do të thotë perëndishmëri. Μέγας πολιτισμός η ευσέβεια λένε τα αυταρκίας. Perëndishmëri do të thotë pasuri e madhe nga Zoti. Ο χριστιανός είναι ο ευσεβής χριστιανός είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου τούτου. I krishteri perëndishëm është me i pasurin të botë. Μέγας πολιτισμός. Është një pasuri e madhe. Η ευσέβεια, μέγας πολιτισμός με τα αυταρκίας. Perëndishmëria, Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Zoti na ka dhënë të gjitha. Μας έχει χαρίσει πάντα τα προσοχή και ευσέβεια. Na ka dhënë të gjitha për jetën dhe për të jetuar në perëndishmëri. Ό,τι έχουμε ανάγκη μας τα δίνει ο Κύριος. Çdo gjë që kemi nevojë Zoti na ka dhënë. Και μας έκανε ο Κύριος Dhe na ka bërë Zoti, δώρο της μέγιστης και τίμιας na επαγγελίας. ka bërë dhurat premtimet e mëdha të Tij. Πώς μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά και Si mund t'i dëgjojmë gjitha këto? μέγιστης και τίμιας επαγγελίας. Premtimet të mëdha nga Zoti Ένα δια τούτων γίνεται κοινωνία θείας φύσεως. dhe Ένα δια τούτων γίνεται κοινωνία θείας φύσεως. sipas saj është λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο τα... Παιδιά Θεού, Jemi fëmijë të Perëndisë. ευχαριστούμε τον Κύριο. E falenderojmë Zotin. Μέγας πολιτισμός η ευσέβεια με τα αυταρκίας. Perëndishmëria, Ευσέβεια. perëndishmëria Με αυτά και me Να ακούμε αυτά που έχουμε. ό,τι έχουμε me të gjitha ανάγκη. do kemi nevojë. Ne ka dhënë Zoti. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος. Të gjitha ne ka dhënë Zoti. Όλα μας τα δίνει ο Χριστός μας. Të gjitha ne ka dhënë Jezus Krishti. Μαζί μέγας πολιτισμός δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτό. Nuk ka bekim të madh se ato që na ka dhënë Άνθρωποι Zoti. αγωνίζουν τον κόσμο αυτό για να κερδίσουν χρήματα. Ka prindër që punojnë në jetë për të fituar shumë lekë. Πέφτουν σε παγίδες αμύτους και βλαβεράζουν. Dhe bien ato grackat e të ligut, Πληθύνονται στον όλεθρο και την απώλεια. duke u futur dhe u zhytur në humbje. Ρίζα πάνω το κανονικό είναι φυλακυρία. Dhe rrënja e gjithë këqijave është fitimi për para. Εμείς πλουτίζουμε το πλούτο του ουρανού. Por neve fitojmë fitimin e qiellit. Αυτά μας τα δίνει ο Κύριος. Dhe gjitha këto na dhjet Krishti. Άρα λοιπόν έχουμε τις επαγγελίες του Κυρίου μας. Prandaj duke patur gjitha këto premtime të Zotit, Μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. këto premtime të mëdha që na jep vetë Krishti. Ένα διαδοτό γίνεται και με θείας φύσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Amin.
Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, Prandaj çfarë duhet të bëjmë? καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, Duhet të pastrojmë veten tonë από μαλλιούς μολυσμούς από nga ζυγνεύματα gjithçka e pis e trupit και tonë να πληρούμε αγιοσύνη με φόβο Θεού. dhe të bëjmë dëshimë nga frika e Zotit. Δεν θέλουμε να απολαύσουμε αυτές τις επαγγελίες. Nuk duhet që tim kemi këto premtime. Δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτά που έχει ο Θεός για μας. Nuk duhet të jetojmë ato që Zoti ka përgatitur për ne. Πού θα πάμε, στον κόσμο θα πάμε. Ku do vëmë në botë vëmë. Μην αγαπάτε τον κόσμο, δεν ήταν στον κόσμο. Ata që duan botën do shkojnë në botë. Πάμε τον κόσμο, επιθυμία της αρκός, επιθυμία των Dhe çdo οφθαλμών. gjë që është nga bota, dëshirimi i syve Ένα ζωμνία του βίου, dhe njerëzit do të δεν pasurojnë είναι του tokë, πατρός, είναι του κόσμου. nuk janë nga Ati, por janë nga bota. Ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες Bota αυτών, kalon dhe dëshirat e saj kalojnë, λόγω του μένει στον αιώνα. kurse fjala e Perëndisë qëndron në vjetësi. Εσείς Θεού, Këto janë premtimet e Zotit. τώρα είμαστε τέκνα θεολογία. Tani thot Zoti ne jemi fëmijët e Εμείς Perëndisë δεν γνωρίζουμε τι θέλουμε να γίνει. dhe nuk e dimë se çfarë do të Μέρα ndodhë. εκείνη που θα έρθει να μας πάρει ο Κύριος. Deri ditën do vi Zoti na marrë. Με να ξέρουμε ότι δεν θα το δούμε, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Por kur të vi dita të na marrë, do të jemi të njëjtë me Εγώ të. με τον Κύριο, Unë i njëjtë me Zotin, εσύ όμοιο με τον Κύριο, ti i njëjtë me Zotin, μία με τον Κύριο, εσύ. ti motor e njëjtë me Zotin. Ποιος έχει την ελπίδα, θα έρθει με αυτήν την ελπίδα, αδερφοί. Kush e ka këtë premtim Θα vetëm ρίξει të τον εαυτό shpresë του κάτω σε εκείνος είναι e καθαρός. pastron veten e tij, Πρέπει να βλέπουμε πως αυτά τα πήγε μας ο Κύριος. duhet të shikojmë tek ato që Zoti ka përgatitur për ne. Ευχαριστούμε που μου αρέσει υποσχέσεις από τον Ne Κύριο. falenderojmë sepse kemi premtime të Αξίζει να shumta κάνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. dhe ja vlen që ne të qëndrojmë në kishën e Πάντοτε, Krishtit. τι ώρα Gjithmonë. έγινε, τι ώρα έχει προσευχή, 7 με 8, εδώ θα είμαστε. Sa mirë 7 me 8 kemi lutje aty do 7 të με jemi. 8 θα είμαστε εδώ. 7 me 8 do të Το kemi. μηνιά θα κοιμάθουμε. Οι Κύριοι μας. 8 me 9 duhet predikimi. Εδώ θα είμαστε. Ku do jemi? Και είναι ο Κύριος, ξέρεις, Sepse këtu është Zoti. να έχει ο Κύριος στην Εκκλησία και εμείς να είμαστε στο σπίτι μας E και να dini βλέπουμε do të thotë τηλεόραση. të vi Zoti këtu dhe ne të jemi në shtëpi të shkojmë televizor. Πώς μας βλέπει ο Κύριος μετά, πώς θα μας βλέπει ο Κύριος μετά. Si do na shikojë Zoti pastaj? Εμείς τα παιδιά μου ακούν το λόγο του και ξέρουμε ότι που βρίσκομαι και δεν έρχονται. Dhe Zoti thotë që në vend të jenë atje fëmijët e mi dy Ose janë Κύριος θέλει να μας janë επισκεφτεί. jashtë. Si do na shikoj Perëndia, si do na i besoj gjërat. Μας επισκεφτεί ο Κύριος απόψε. Zotit na vizitoj këtë Θα darkë, βρεθούμε με πνεύμα Άγιο, θα θεραπευτούμε. të mbushemi me frymështin dhe të shërojmë. Ξέρετε το Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Na di Zotit. Αυτά δεν το προσέξουμε. να κοιτάξουμε. Këto duhet të kemi kujdes me hirën e Zotit. Όταν λοιπόν προσέχουμε αυτό το που μας ανενώνει ο Θεός αδερφοί, Dhe duke τότε kujdesur për είμαστε që εκεί, μας Zoti θέλει ο na Κύριος, thot, η ευλογία του Κύριου είναι μαζί μας. dhe të rrim aty ku thot Zoti, atëherë bekimi do Κύριος të θέλει να jetë είμαστε me. άγιοι και καθαροί. Zoti do të jenë të pastër dhe të shenjtë. Ο αγιασμός και η καθαρότητα έχει μεγάλη σημασία. Shenjtëri dhe pastërtia është shumë e Στον rëndësishme. κόσμο λίγο λύνονται λίγο Njerëzit në botë janë lerosën edhe e pis και θα μολυνθούν ακόμα περισσότερο. dhe do lerosen akoma dhe më shumë. Θα αγιάσουν τη δική μου λέει, θα αγιαστούν από μέρα με την ώρα και περισσότερο. Kurse fëmijët e mi do Zotit do pastrohen dita Και ditë θα καθαρίζονται συνεχώς και διαρκώς. dhe do pastrohen gjithmonë dhe çdo ditë. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων του Θεού και των ανθρώπων του κόσμου. Ky është ndryshimi ndërmjet fëmijëve të Perëndisë dhe fëmijëve të botës. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Dhe presim Zotin vit na marrë. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. E falenderojmë Zotin për gjithçka. Μένουμε στην υπόσχεση αυτού. Të qëndrojmë tek premtimi i Νέους tij. ουρανούς και νέοι προσμένουν από δικαιοσύνη. Qiell të re dhe tokë të re Zoti ka bërë për ne. Παρακάτω λέει προγνωρίζονται, στάθουν, τα γνωρίζετε πριν γίνουν, τα γνωρίζουμε. Dhe këto ne i dim para se të ndodhin. Προσέχετε την πάρξη πίεση, την πλάνη των ανώμων και πίσω από τους Dhe τερικούς. shikoni thotë mos u zhvendosin nga rryma e re me njerëzve. Δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους του Ne nuk κόσμου. kemi asnjë lloj lidhje me njerëzit e botës. Εμείς έχουμε κοινωνία με τον Ελλήνο. Ne kemi bashkësi me njëri tjetrin, Συζητάμε τα πράγματα του Θεού. diskutojmë për gjërat e Θα Zotit, πάμε ένα στον άλλο. duam njëri tjetrin, Θα δεν πάμε στον κόσμο αδερφοί. nuk duam të shkojmë në botë vëllezër, Προσέχουμε λοιπόν. të kujdesemi Ο domethënë, Κύριος έρχεται και θέλει να μας βρει στη θέση που θέλει. sepse Zoti vjen dhe do të na gjejë në vendin që ai na ka Ο caktuar. μυστήριος της ανομίας είναι η ενεργή του. Αντίθετος είναι πλησίων. Antikrishti është afër dhe po vjen. Δεν υπάρχουν κυβερνήτες σήμερα πάνω στον κόσμο. Nuk ka qeveritar në këtë botë sot Και αναζητούν οι άνθρωποι έναν κυβερνήτη που θα μπορέσει να τους dhe οδηγήσει. njerëzit sot kërkojnë qeveritar që t'i udhëheqin. Κάποιο αντίθετο. Do vi antikrishti Με την ενέργεια του Σατανά τη σημαίνει και τώρα τα ψεύδια μεταξύ των απολυμμένων, dhe ai do vi me shenja të mëdha οι οποίοι δεν ελέγχθησαν την αγάπη του Θεού και την αγάπη τη αρκεία για να dhe të ζήσουν. gjithë ata që nuk pranuan dashurinë e Perëndisë, Δεν δεχτήκαν τον Χριστό, θα që δεχτούν nuk e αντίθετο. pranuan Krishtin, Αλλά πριν έρθει αυτό, θα po φύγουν. para se të vijë ai, antikrishti, Το μυστήριο τη ανομία είναι η ενεργή και σου επιβληθεί μέσω πολλών τώρα. dhe ajo që e pengon atë ndërmjet është kisha e Krishtit Ποιο δεν εμποδίζει να εκδηλωθεί, dhe ajo kush e pengon η atë Εκκλησία του Χριστού. është kisha e Krishtit. Θα φύγει η Εκκλησία και θα έρθει αυτό. Do iki kisha dhe pastaj do vi antikrishti. Δεν βλέπουμε όλα μπροστά μα να γίνονται αυτά. Nuk i shikojmë gjitha këto përpara dhe i shikojmë të ndodhin. Σήμερα εδώ μιλάνε για τον αριθμό στην ταυτότητα. Sot njerëzit flasin para të numrit në pasaportë Προτιμάνε την οδότητα αντιχρίστου. dhe ajo që bëhet është përgatisje në udhën e antikrishtit. Από ποιοι πρέπει να είμαστε εμεί.
Atëherë cili duhet jemi ne? Δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στο θέλημα του Κυρίου. Nuk duhet jemi të lidhur mbas të vullnetit të Perëndis. Εμένα τι είναι κάτι, κάτι στο σπίτι μου, ξαπλωμένος εκεί. Atëherë me mirë për mua çfarë është? Είναι Ti të rinë në shtëpi dhe εδώ të να πω το shkruaj λόγο të του Zotin, Θεού. Είναι apo të rri këtu dhe dy fjalën e Zotit. εδώ είναι, θα είναι, δόξα τω Θεώ, να Këtu φύγω duhet από τον jemi κόσμο αυτό, derisa ti nga kjo botë. στην Εκκλησία του Χριστού θέλει. Duhet jemi në kishën e Krishtit. Ο Κύριος θέλει να με πάρει όρθιο. Αυτό λέω. Dhe them o Zot do të më bashkë kemë. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Atë Zot. Δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, με τον Χριστό μας αδερφοί. Kemi fytyrën e Zotit. Έρχεται να μας παραλάβει. Vjen Krishti na marrë. Είμαστε έτοιμοι. Jemi gati. Το περιμένουμε. E presim. Πληρώμαστε με πνεύμα Άγιο. Bushemi me fryrë shenjtë. Εδώ είναι ο Κύριος. Αυτό είναι Zot. Ό,τι έχουμε ανάγκη, το στήσουμε τον Κύριο. Çdo gjë kemi nevojë të kërkojmë Zotin. Μα μ' ακούει ο Θεός, όλοι μας ακούει αδερφοί. Ma dëgjon Zoti të gjithë na Έχω dëgjon. προσευχηθεί τόσες φορές. Ο Κύριος ακούει. Jemi lutur kaq herë, Θέλω Zoti πάντως dëgjon. λέει να προσεύχεσαι και να μην αποκάμετε. Πάντως να Dua προσεύχεσαι. gjithmonë të gjithë të lutet dhe të mos Μίλησε ο Κύριος bini. και μίλησε ο Κύριος για τον άδικο του κριτή και τη Dhe χείρα. foli Zoti për atë për gjykatësin e keq dhe atë gruan e vet, Η οποία ζητούσε να κάνει εκδίκη στην υπόθεση της e χημιοπότησης. cila e kërkonte drejtësi për atë çështjen e saj, Αλλά αυτό δεν ήθελε. por ai nuk donte. Ο άνθρωπος δεν τρεπόταν, ο άνθρωπος Θεός δεν φοβούσε. Δεν φοβότανε, είχε φρίκας δεν νύχτα. τρεπότανε. Nuk ishte frika Zoti, Αλλά αυτή επέμενε. por ajo që më ngulte. Χτύπαγε την πόρτα. Godiste derën e tij, Δικασούμε το αντιλίκου μου. më jep të drejtën time. Και έφτασε η ώρα που είπε ο άνθρωπος αυτός, επειδή άνθρωπο δεν φοβάμαι. Και Dhe ai njeriu i cili αυτό ishte δεν frika φοβάμαι και Zotit άνθρωπο dhe δεν nga τρέπομαι. njerëzit, Γιατί με ενοχλεί η χείρα αυτή. në qenë se ajo më shqetëson, Θα εκδικάσουν την υπόθεση. do t'ja jap të drejtën e saj. Κύριος Σπίδη, ακούτε τι λέει ο άδικος ο κριτής. Dhe thot Zoti e dëgjuar çfarë tha ai Dhe gjykatësi pa drejtë. Θεός δεν θέλει να κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Në qoftë se i bëri diçka të tillë, Zoti nuk Των dalë πόντων drejt προς fëmijëve të αυτόν, tij, των πόντων προς αυτόν. për ata që i tharasin ditën e natë Zotit, Αν και μακροθυμεί για αυτούς. edhe pse Μακροθυμεί για αυτούς. Περιμένετε. pret Zoti, edhe pse pret, Σας λέγω θα είναι την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Zoti do ta japi të drejtën shumë shpejt. Αλλά όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της Por kur γης. të viri Perëndit tokë, do ta gjej besimin tokë. thot. Μήπως πούμε δεν με ακούει ο Θεός και φύγω από την Mos εκκλησία του them Χριστού. që Zoti nuk më dëgjon dhe unë largohem nga kisha. Για την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, αδερφοί. Jashtë kishë vetëm nuk ka Δεν shpëtim. υπάρχει σωτηριακή ζωή μακριά από την εκκλησία του Nuk ka Χριστού. shpëtim larg kishës. Μες στην εκκλησία μας φυλάει ο Κύριος. Brenda në kishë na ruan Zoti. Αυτός η Ιερουσαλήμ που κυκλώνεται από τα όρη, Prandaj thotë Jeruzalemi është rrethuar nga malet, έτσι ο Θεός κυκλώνει τον λαό αυτού. kështu edhe kisha është rrethuar nga ai. Είμαστε ευτυχείς, Jemi të lumtur, είμαστε πλούσιοι, jemi të pasur, έχουμε τα πάντα të çdo gjë και περιμένουμε τον Κύριο. dhe presim Zotin. Πόσο σημαντικό είναι να τον ρωτήσουμε τον Κύριο. Sa e rëndësishme të gjë nga goja e Zotit. Γιατί του λέγα και πιστεύει. Kalo punëtor, shërbëtor, besnik dhe i mirë, Θα λέγα στα Χριστό, στα πολλά θα του καταστήσει ίσες τη χαρά του. tek të pakta qëndrojë besnik, tek të shumët do të vendosë. Μπαίνουμε στη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, Dhe do hymë në qytetin e Jeruzalemit, την ίσχυ κατοικία, atje ku jeton, την παρουσιπλεξία του atje ku nuk ka as vjedhje, as sëmundje, Εκεί θα ζουν οι Άγιοι. dhe atje do jetojnë të shenjtët, me shekuj të shekuj. Αλληλούια, δόξα τω Θεώ. Dhe atje Zotit. Τώρα να ζητήσουμε τον Κύριο μόνο μας στην καρδιά. Dhe tani ta kërkojmë Zotin Εδώ me ο Χριστός zemrën, μας këtu ku është μας Krishti, επισκεφτεί. të na vizitojë, Να μας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. të na pakëzojë me frymën e Να shenjtë, σώνουμε με πνεύμα Άγιο. të na mbushë Και gjithë να me frymën e πέσει ο shenjtë, Κύριος të na shëroj Zoti και να είμαστε έτοιμοι να έρθει να μας πάρει. dhe të jemi gati të na marrë. Σε αγαπάμε όλους, Ju duam shumë, γιατί είμαστε αδέρφοι. sepse jemi vëllezër. Με τον ίδιο Πατέρα. Kemi të njëjtin atë Ο Κύριος όλων μας είναι ο Χριστός μας. dhe Zoti ynë Jezu Krishti. Η βασιλεία των ουρανών, η χώρα των εορτών ημών. Dhe mbretëria qellore është vendi Δεν ku ne θέλουμε do να πάμε jetojmë. και βοηθάμε ένας τον άλλον, στηρίζουμε τον ένας τον Të άλλον. ndihmojmë njëri tjetrin, të përkrajmë njëri tjetrin, Δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, nuk zihemi njëri tjetrin ούτε λέμε εγώ είμαι ανώτερος από αυτόν. dhe nuk themi që unë jam më i lartë se Όμως ο tjetri. Κύριος μας βλέπει, είμαστε παιδιά δικά του. Zoti na shikon të gjithë dhe fëmijët e tij. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά δικά του. Dhe gëzohemi sepse jemi Ο Κύριος fëmijët e πάρει το tij. καλό έργο μαζί μας, το τελειώσει. Zoti filloi një vepër Το të τελειώσει ndryshme με neve την do ta εισοδό μας στη mbaroj βασιλεία των ουρανών. dhe një ditë na çojnë për drejtë qellore. Αλληλούια, ζει Κύριος, να μας ευλογήσει κατά Zoti na τα bekoj. Ζει ο Θεός και